Kwihoka president acera thiku icio ithatu tutikuigua tunegene tutu turatinda tukiigua uhoro ya impeachment. Nie ni njui president yoka ningenda acokie moko thutha uria acokagia microphone ine akaria oria munaulizana nini? Mwathire hamwe kuhita thirikari ino niki murorania kahinda-ine gaka acoketie moko mihuko oria deputy yake nini na kusumbua hata wewe? Kuja tufanye kazi. Na wale ambao mnakimbiza huyu ni deputy wangu, mimi ndio nilimpatia hii kitu. Tufanye kazi, mfanye tukiwa pamoja. Ikiwa kuna issues, let's handle them tukiwa pamoja. Thirikari eno ya Kenya Kwanza neguo ne tatumiera twere turia twatunyanaga munyongoro gicogo giuka gigikanya kak na gikimeria na niguo atongoria itu megwika twaga kwimenyerera.